Ngipina subhai pi borok syakane ka channel ka jongi bat hakane ka video nginpek yakane ka post ka barang syulat thamai po Shillong. Sumhai ya rabru yakane ka channel da ka ba pi subscribe bat ka ba pi share ki video siki wepan kana mengindu biok mensiam mengin nang yapin mi shushu kum kini ki judge video. Sa follow ru ya ke Instagram ka jongi lada komno pi kom ya like ki video support ke YouTube dan ni pim ju yo ki notifications. Ya kani ka post la palai daka Sarva Shiksha Abhiyan Shillong mentau banai arajar apulai. Ka keteng jangan ka post kadai block accountant. Ka last date lani ka tarik ka bakado ba pila ban samen ki applications kadai ho absan tarik banai Oktober arajar apulai. Ya kani ka post block accountant kala lightly ka age limit lani ka kerta ka berido kadai kat prasnam bat ka bahedo kadai arpunyo snam. Bat kan danru ka relaxation ya ki schedule kas lani ki schedule time kum ki anjang ka government. Ka salary lani ka tulop kadai arpojar hakshi banai. Ka educational qualification kalongkum ne. Peladeban pendap ya ka BCom haka accountancy baru pidi bandan license experience haka accounts baru pidi bandan ka knowledge haka computer. Ki candidates ki belong eligible bagi berkuaban apply kena ke post pihak ban submit ya ka standard application form badru ki photocopies jong ki certificates ki mark sheets syaka office of the district mission coordinator SSA Simam East Khasi Hills District Shillong Shwalani haka absan tarik banai Oktober arajar apulai ka list jong ki candidates ki bahasa shortlist kinsa peni hapok ka office haka live hoi tarik banai November arajar apulai ki links jong ka standard application form badru ka advertisement ngala ai po description jong ka video di pila ban download yaki